kakšne korenine imajo melancani. So zdravi, brokoli, vse domače vzgojeno. Korenine kar nekaj, da ne poškodujemo. Tudi 3-krat zaliti z rjavimi algami, z 1% mešanico, škropljeni na 14 dni z 1% mešanico. Korenine so vrhunske, zagotovljena dobra rast. Poglejte, samo da vidimo še brokoli. Brokoli. Vse korenine so super. Tega sem že prej pogledal. Poglejte, zalivano z rjavimi algami. Na 3 tedne, 1% mešanica škropljena. Zdaj bomo pa to samo posadili. Sadimo na 40 cm narazen. Korenine malo raztrgamo. Narahlo stisnemo do zemlje. Še pa melancan. Tega. Sadim na folijo, ker v teh vremenskih razmerah zadržuje vlago. Ne rabimo toliko zalivati. Tudi zdaj, ko bomo to posadili, je dobro, da zalijemo z rjavimi algami, da razvija korenine dalje in da lažje prenese šok presajanja. Ok.